Twongeye kubifuriza ibihe byiza mwese mukomeje gukurikirana gahunda Abaryankuna TV idahwema kubategurira no kubagezaho. Iyi televiziyo ni Rugaga Nyarwanda ruharanira igihango cy'igihugu RMP Abaryankuna. Dukorera kuri murandasi mu buryo bw'ikoranabuhanga rya YouTube. Tuboneyeho gushimira mwebwe mwese mwakoze subscribe kuri iyi televiziyo ikubitira ikinyoma hakubuye. Uwahitarakora subscribe nawe wakihutira kubikora hasi ugakanda no kuri iyo nzogera ugasangiza abandi ndetse ukaba wanatanga igitekerezo cyawe. Nkuko bisanzwe ndi Cyubahiro Amani mfatanyije na bagenzi banjye Uwera Sandra na Mucyo Didier. Tubahaye ikaze. Cyubahiro, mbere yo gutangira amakuru tugiye kubagezaho, dore ingingo z'ingenzi turi bugaruke mu makuru yacu. Amerika yongeye kwibutsa isi ko leta ya FPR itubahiriza uburenganzira bwa muntu. Coronavirus yageze mu Rwanda, ubutegetsi bushaka kuyihishira. Birangiye abanya ko ntawe utwika inzu ngo ahishe umwotsi. Mu Rwanda, RDB n'ubuyobozi bwabikorera birahamagarira abikorera kwiba mu ibanga abazitabira inama y'umuryango w'ibihugu bikoresha icyongereza. Amasoko mu Rwanda arubakwa agahita asenyuka. Bishoboka gute? Birabe ibyuya ntibibe amaraso. Mu Rwanda nanone agasuzuguro gakomeje kwimikwa mu kuyobora. I Nyanza biswe indaya kubera kwanga kwifatanya n'abayobozi gusaba ruswa abaturage. Amakuru arambuye ni mu kanya. Sandra, dutangira amakuru yacu wahita utubwira uko coronavirus yageze mu Rwanda abategetsi bagashaka kwihishira. Urakoze cyane bwana Cyubahiro. Nibyo coronavirus yageze mu Rwanda, ubutegetsi bushaka kwihishira, birangiye babonye ko ntawe utwika inzu ngo ahishe umwotsi. Iki cyorezo gihangayikishije isi yose cyageze mu Rwanda no mu karere u Rwanda ruherereyemo, kikaba gikomeje gutera benshi ubwoba. Kuri wa kane nibwo inzego zibishinzwe zemeje ko iki cyorezo cyugarije isi cyagaragaye mu gihugu cya Kenya. Kuri iki cyumweru bikaba byaremejwe ko abamaze kugaragarwaho na coronavirus muri Kenya ari 3. Iki cyorezo kandi cyagaragaye no mu Rwanda nk'uko Minisiteri y'Ubuzima yemeje kuri wa gatanu ko hari umuhinde umwe wagaragaye afite iyi virusi. Kuri iki cyumweru masaha y'umugoroba iyo minisiteri yemeje ko hari abandi bantu 4 bagaragaweho iki cyorezo. Usibye igihugu cy'abaturanyi kitaremeza ko hari umurwayi wa coronavirus ubarizwa ku butaka bwacyo muri aka karere, keretse gusa abakekwaho bahawe akato, u Rwanda, Kenya, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Sudani byose byamaze kugaragaramo abarwayi, ndetse mu Rwanda ubutegetsi bwakomeje gushyiraho ingamba zitandukanye zo guhangana n'iki cyorezo, nko kubuza imodoka nini zitwara abagenzi gutwara abagenzi bahagaze nk'uko byari bisanzwe, gushishikariza abaturage gukaraba intoki kenshi gashoboka. Ubu kandi insengero zafunze imiryango kimwe n'amashuri, ndetse na gahunda z'ibirori zahagaritswe. Ntitwabura kwibutsa abantu kandi ko Perezida Umwami Kagame uzwi ubuzererezi noneho yahinnye akaguru yihishe inyuma y'iki cyorezo nyuma yo gutungwa agatoki n'abatari bake bakekaga ko ari uzakizana mu Rwanda. Akaba yihishe ibimwaro n'akato yahawe n'isi yose nyuma yo kwivugana Kizito Mihigo bigatuma ahagurukirwa n'isi yose. Ubu yagize isoni yihishe inyuma y'iki cyorezo. Amakuru dukesha ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS arahamya ko abarenga 132 ku isi hose banduye iki cyorezo kuva ku mpera z'umwaka ushize, abagera ku 5,000 bakaba bamaze guhitanwa nacyo ku isi hose. Uwo muryango kandi utangaza ko nyuma y'Ubushinwa, umugabane w'Uburayi uza ku mwanya wa 2 mu kwibasirwa n'iki cyorezo, nubwo iyo mibare ihinduka umunota ku munota. Nubwo ubutegetsi bw'u Rwanda bwemeye ko mu Rwanda hari umuhinde umwe urwaye kuri wa gatandatu, biravuga ko kuri uwo munsi hari abarwayi barenga 4, harimo abanyarwanda 3 ndetse harimo n'umunyeshuri wo muri kaminuza y'u Rwanda, ariko ibi butegetsi bwarabihishe ndetse bukomeza kubihakana, bushaka kubihisha ku mpamvu z'uko Kagame ashaka kwakira inama y'abakuru b'ibihugu bikoresha icyongereza Commonwealth iteganyijwe kuba mu Rwanda mu kwezi kwa gatandatu, nubwo ibimenyetso byinshi bigaragaza ko isosi ya Kagame ishobora kumenekamo inshishi kubera iki cyorezo.
no kuba amahanga amaze kumenya ko Kagame atari ku mwanya mwiza wo kwakira iyi nama kubera amabi akomeje gukorera abanyarwanda n'abanyamahanga. Birabe ibyuya ntibibe amaraso. Urakoze cyane Sandra. Tukiri kuri iyo nkuru, hagaragaye ibimenyetso bihamya ko ubutegetsi bw'u Rwanda bwashatse guhishira icyo cyorezo cyugarije isi, ambasade y'Ubuholande ikabitamaza. Ni inkuru ya Kayinamura Rambere twumva mu ijwi rya mugenzi wacu Mucyo Didier. Urakoze bwana Cyubahiro. Nibyo koko ubutegetsi bwa FPR bwahishe ko coronavirus yageze mu Rwanda, Abaholande barabutamaza. Mbere yuko dutangiriye inkuru, mu izina ry'ubuyobozi bw'urugaga ruharanira igihango cy'igihugu RANP abaryankuna, twifatanyije n'abanyarwanda muri iki gihe isi yose yugarijwe n'icyorezo cya coronavirus, tunabasaba gukurikiza inama mugirwa n'abaganga, mukirinda mukarinda n'abanyu icyo cyorezo gihangayikishije isi yose. Nk'uko duhora tubibabwira, leta ya FPR ikomeje kwiha amenyo y'abasetsi kubera gukorera ku kinyoma muri gahunda zayo zose, kubeshya, kuyobya uburari, kutavugisha ukuri, gutekinika, ni ibintu bimaze kuba karande mu Rwanda, ku buryo usanga yaba imibare y'ubukungu, yaba amaperereza ku bahohoterwa kubera ibitekerezo byabo, yaba imibare itandukanye igaragaza ubuzima bw'abanyarwanda, yose iba yuzuyemo ibinyoma bigamije kwishyira imbere, akaba wa mukobwa wabuze umugabo. Igiteye impungenge kurushaho ni ibyabaye ejo bundi ubwo icyorezo cya coronavirus cyasesekaraga mu Rwanda. Nk'uko mubizi, ubutegetsi bwa Kagame buritegura kwakira inama y'abakuru b'ibihugu bahuriye ku muryango w'abavuga bakanakoresha ururimi rw'icyongereza Commonwealth mu kwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka wa 2020, ni ukuvuga mu mezi 6 gusa ari imbere. Kubera iyo nama akaba ariyo mpamvu Kagame yahiye ubwoba, bikagira ingaruka ku banyarwanda, bityo abakene bo mu mujyi wa Kigali bakaba barahuye n'uruva gusenya, bagasenyerwa amazu ntangurane, abandi bakaba bakomeje gushyirwa ku nkeke n'ubutegetsi ngo basige amarange, bimuke, basenye n'ibindi. Uretse ibyo guhisha abakene ngo abanyamahanga bazaza muri iyo nama batazabaca iryera, leta FPR yashatse guhisha ibya coronavirus, isanga abadiplomate b'Abaholande babibonye kera, cyane ko nta watwika inzu ngo ahishe umwotsi. Reka turebere hamwe uko amakuru y'uko indwara ya coronavirus yageze mu Rwanda yamenyekanye. Ikimenyetso cya mbere, ku munsi wa kane tariki ya 12 Werurwe ku isaha ya 7:55, ibinyujije ku rukuta rwayo rwa interinete, ambasade y'igihugu cy'Ubuholande yamenyesheje abanyarwanda n'isi yose ko umurwayi wa mbere wa coronavirus yari yamaze kugaragara mu Rwanda. Ubwo butumwa bukaba bwarasabaga abanyarwanda gukurikiza inama bagirwa n'abakora mu bijyanye n'ubuzima. Ikimenyetso cya kabiri, nyuma y'iyo nkuru ku itariki ya 13 n'iya 14, amakuru yakomeje gucicikana ku mbuga nkoranyambaga avuga ko coronavirus yageze mu Rwanda, ariko abategetsi bakaba bari bakomeje kubihisha. Uwatangazaga wese ayo makuru akaba yari basirwaga nk'uko bisanzwe, agahundagazwaho ibitutsi n'abambari ba FPR ngo aceceke. Ikimenyetso cya gatatu, byasabye gutegereza itariki ya 14 ubwo leta ya FPR yavuye kwizima maze itangariza abantu ko coronavirus yageze mu Rwanda, izanywe n'umuntu ufite ubwene gihugu bw'Ubuhinde winjiye mu gihugu tariki ya 8 Werurwe. Itangazo ryakurikiwe n'ibyemezo bikaze birimo gufunga amashuri no guhagarika amasengesho mu nsengero ndetse n'ibirori by'ubukwe. Ikimenyetso cya kane, ku itariki ya 15 Perezida Paul Kagame yahise agaragara ku mbuga nkoranyambaga avuga ku bya coronavirus, kandi ubundi bidasanzwe bimenyerewe ko mu bihe bibi nk'ibi agaragara ahumuriza abanyarwanda. Yagaragaye mu bisa no kwereka amahanga ko u Rwanda rwahagurukiye guhangana na coronavirus kugira ngo yikure mu isoni.
ni mu gihe abamotsi ba leta ye bo bari bakomeje gutangaza ngo ko u Rwanda ruhagaze neza mu kwirinda icyo cyorezo ugereranyije n'ibindi bihugu. Ibyo bakaba barabivugaga mu gihe iyo ndwara yari yamaze kwinjira mu gihugu, babizi ariko babihishahisha. Ukurikije ibyo bimenyetso mu ruhererekane rw'ayo matariki, ukaba utabura kwibaza ibibazo bikurikira. Kuki ambasade y'Ubuholandi ariyo yatangaje bwa mbere iby'uko coronavirus yageze mu Rwanda? Kuki guverinoma itabeshyuje ayo makuru ahubwo igategereza iminsi 2 ngo ibone gutangariza abanyarwanda ko coronavirus iri mu gihugu? Kuki hahise hafatwa ibyemezo bikarishye nko gufunga amashuri, insengero n'ibirori by'ubukwe, kandi ubundi ibyo byemezo bifatwa hakurikije ubukana bw'icyorezo n'uburyo kiba gikwirakwira? Kuki nyuma y'umunsi umwe gusa ubutegetsi buhise butangaza ko hahise hagaragara abandi barwayi 4? Ibisubizo buri muntu yakwisubiza kuri ibyo bibazo bikaba bigaragaza uburyo u Rwanda ruyobowe mu kinyoma no mu iterabwoba, maze bikagira ingaruka ku baturage ari nabo bahazaharira. Bikaba bibabaje ko kugira ngo umuyobozi uwo ari we wese atangaze ko coronavirus yageze mu Rwanda, agomba kubisabira uburenganzira mu rugwiro ku mwami uganje Kagame. Nabo kubera guhisha ukuri bakabanza kumva icyo Kagame abivugaho ngo babone kugira icyo bakora. Umuntu akaba atabura kwibaza icyo Minisita Diane Gashumba yazize. Kubeshya imibare y'ubukungu twari tubimenyereye, ariko kubeshya ko igihugu cyatewe n'icyorezo cya coronavirus kimaze kwibasira ibihugu bigera ku 123 byo nagashya natwe kadutangaje. Twifurije abanyarwanda guhangana n'iki cyorezo bagatsinda. Inkuru ya Kayina Murarambere mugejejweho nanjye Mucyo Didier. Urakoze cyane Mucyo. Reka dukomereze amakuru yacu kuri raporo igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika icyasohoye mu cyumweru gishize, aho cyongeye kwibutsa isi ko leta ya FPR itubahiriza uburenganzira bwa muntu. Ku itariki ya 11 Werurwe 2020, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasohoye raporo ivuga ku bikorwa byaranze uburenganzira bwa muntu mu Rwanda mu mwaka wa 2019. Iyo raporo ikaba itarariye iminwa kwihonyora ry'agateka kazina muntu mu gihugu kiyobowe ku gitugu cya Paul Kagame. Nubwo bwose mu nyandiko u Rwanda ari igihugu cyitwa ko kigendera ku butegetsi nyubahiriza tegeko, ubutegetsi nshingamategeko n'ubutegetsi bw'ubucamanza, iyo raporo y'Abanyamerika itangira yibutsa ko ibyo atari ukuri namba, ahubwo ko u Rwanda ari igihugu kirangwa n'ubutegetsi bushingiye ku muntu umwe, ariwe Perezida Paul Kagame wicagakiza ubu wihaye manda ya 3 mu mwaka wa 2017. Mu gice cya mbere iyi raporo yemeza ko leta y'u Rwanda yagize uruhare mu iyicwa ry'abatavuga rumwe nayo, ayitanga ingero z'iyicwa rya Anselme Mutuyimana wari umuyoboke w'ishyaka FDU inkingi ritavuga rumwe n'ubutegetsi bwa FPR, wafashwe n'abapolisi ku manywa y'ihangu agasangwa mu ishyamba yishwe anizwe, no kugeza kuri iyi saha leta ikaba itarakora iperereza ngo igaragaze abamwishe. Aha tukaba twabibutsa ko mu buhamya bwe yatanze, Kizito Mihigo nawe yemeje ko bwa mbere afatwa mu mwaka wa 2014 yatwawe n'abashinzwe umutekano mu ishyamba riherereye i Nyanza ya Kicukiro, ariko Imana igakinga akaboko nahite yicwa, gusa akaba atarasimbutse uwo mugambi mubisha muri uyu mwaka wa 2020 ubwo abo bicanyi basohozaga umugambi mubisha wabo bakamwivugana. Tugarutse kuri iyo raporo igaruka ku bayoboke b'ishyaka rya FDU inkingi baburiwe irengera, ribo Eugene Ndereyimana na Boniface Twagirimana, babuze mu buryo bugaragara ko harimo akaboko k'inzego za leta ya FPR. Muri icyo gice cyayo cya mbere
Mu busesenguzi bwimbitse abakoze iyi raporo berekanye mu byiciro bitandukanye ko uburenganzira bw'ibanze umuntu yemererwa n'amategeko bubarirwa ku mashyi mu Rwanda rwa Kagame. Nyuma y'uburirwa irengero bagarutse ku iyicwa rubozo rikorwa n'inzego za Leta y'u Rwanda, gufungwa binyuranyije n'amategeko, kubuza abantu guhabwa ubutabera butabogamye, gufunga abantu bazira ibitekerezo bya politike, gukurikirana abantu batavuga rumwe na leta hanze y'imbibi z'igihugu ndetse no gutwara imitungo yabo ubutegetsi butishimiye mu rwego rwo kubakenesha. Aha hakaba haratanzwe urugero rw'umuryango wa nyakwigendera Asina Paul Rwigara. Mu bice bikurikiyeho bigera kuri 6, iyi raporo yagarutse ku bipimo by'uburenganzira bwa muntu mu byiciro bitandukanye, aho yagiye igaragaza ingero z'ihonyorwa ry'uburenganzira bw'abaturage bikozwe na leta yakagombye kubarengera. Kuva ku inigwa ry'uburenganzira bwo kuvuga icyo umuntu atekereza, freedom of expression, kukubuza abantu kuvuga no kwandika icyo batekereza kuri internet, iyi raporo ikaba ntacyo yasize inyuma. Umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungirehe akaba yaratangarije umunyamakuru washakaga kumubaza kuri iyi raporo ko ngo leta y'u Rwanda ntacyo ifite cyo kuyivugaho ngo kuko buri mwaka raporo nk'izo zihora zisohoka. Mu mvugo ye kandi isa nk'ihamya ko ibikubiye muri iyi raporo nawe abyemera, kandi nk'uko bisanzwe bizi ko FPR ihora ishaka kwihererana abanyarwanda amahanga ntabimenye. Nduhungirehe yavuze ko nta kindi igihugu kigomba kwivanga mu miyoborere y'u Rwanda ngo kuko u Rwanda ari igihugu cyigenga. Ari Olivier n'abandi batekereza nkawe tukaba twabacira umugani abanyarwanda bakundaga guca kera bagira bati umwijuto w'ikinonko wagize ngo imvura ntizagwa. Inkuru ya Kayina Murarambere muyigejejweho nanjye Cyubahiro Amani. Urakoze cyane Cyubahiro. Kwinjira mu bivugwa mu bukungu bw'u Rwanda, RDB n'ubuyobozi bw'abikorera birahamagarira abikorera kwiba mu ibanga abazitabira inama y'umuryango w'ibihugu bikoresha icyongereza. Mu kiganiro icyo kigo cy'iterambere RDB cyagiranye n'abikorera kuri wa gatanu tariki ya 13 Werurwe 2020 mu rwego rwo kwitabira inama izahuza abakuru b'ibihugu bigize umuryango w'ibihugu bikoresha icyongereza ku nshuro yayo ya 26, Madame Claire Kamanzi amaze kumvisha ndetse no kubwira abikorera ko intego ya mbere ari ukwitegura hasi no hejuru kuyara amafaranga atagira ingano abazaza muri iyo nama bazabazanye ngo ntabace imyanya y'intoki. Nyamara kandi bamwe mu bikorera bagaragaje ko ibinyoma n'ubujura bwo kuzamura ibiciro hagamijwe kwigiza nkana ku banyamahanga baza mu Rwanda bimaze kuba umuco. Robert Bapfakurera uhagararira urwego rw'abikorera aho kugira inama nziza abikorera yabahamagariye gushikama ku kinyoma mu rwego rwo kutivuguruza, kandi anababwira ko amashyirahamwe n'amatsinda babarizwamo atandukanye atanga serivisi agomba kumvikana hagati yayo kugira ngo hatazazamo kwivuguruza kuri za serivisi. Bityo umuco wo gutwika inzu ugahesha umwotsi ugashyirwa hanze mu gihe inama ya Commonwealth yaba irimbanyije, dore ko abenshi mu bazayitabira bitaze kuzareba iterambere na serivisi zituma u Rwanda ruhora muri ngwino urebe. Igitangaje kandi kinateye inkeke mu gihe mu rwego rw'abikorera mu Rwanda hakigaragaramo ibibazo harimo ruswa mu gutanga amasoko, abakoresha bambura abakozi, guta ibikorwa bitarangiye biranga bamwe muri ba rwiyemezamirimo, kutarangiriza imirimo mu gihe, kudaha amasezerano y'akazi abakozi ndetse n'ubwiteganyirize. Nta n'umwe muri abayobozi wigeze akangurira ba rwiyemezamirimo gusangiza abazitabiriye inama ibi bibazo ngo harebwe niba hari icyo natwe nk'abanyarwanda twabigiraho mu kwihangira imirimo, kandi burya baca umugani mu Kinyarwanda ngo ntawigira, ndetse ngo aho guha umwana ifi wamwigisha uko bayiroba.
Twabibutsa ko uyu muco wo kwitegura no gukora ibikorwa bitandukanye kubera hazaba inama cyangwa ibirori haba ku rwego mpuzamahanga no ku rwego rw'igihugu ari igipimo cy'uko nta gahunda irambye iba yarateguwe yo gushyiraho inyigisho, amahugurwa ndetse n'ibikorwa remezo birambye byo kwifashisha mu gihe igihugu n'abanyagihugu bageze aho bagomba kwakira, kwitabira no kuyobora ibikorwa byitabirwa abantu benshi cyangwa mpuzamahanga by'imbonekarimwe. Urakoze cyane Sandara. Tukiri mu bukungu, reka dukomereza amakuru yacu mu Rwanda, aho amasoko asenyuka hadashize n'ukwezi atashywe. Mu karere ka Rulindo ibyari inzozi nziza zahindutse inzozi mbi, ibyari ibirori bihinduka isoko n'amaduka, aho nyuma y'ukwezi isoko rya Rusine bari bubakiye abaturage ritashywe ryahise risenyuka. Nk'uko bigaragara ku mashusho, urukuta rw'umukingo rwubatswe iruhande rw'isoko ngo ruririnde rwatangiye guhirima, ndetse bikaba bishoboka cyane ko rwose rushobora gusenyuka. Abanyarwanda batangiye kumenyera ko imvura igiye kujya iba urwitwazo n'impamvu z'amakosa y'ubutegetsi bwa FPR, kuko umuyobozi w'akarere ka Rulindo yasobanuye ko imvura yaguye ari nyinshi, yinjira mu butaka buratoha, hanyuma biraremera biragwa. Iryo soko ryatwaye akayabo k'amafaranga y'u Rwanda arenga miliyari 700. Aha twakwibutsa abanyarwanda ko ari uko ubukungu bw'u Rwanda burigiswa bukajyanwa ku makonti y'abagize agatsiko ka FPR gategekesha abanyarwanda igitugu aba mu mabanki yo hanze y'u Rwanda. Igitangaje nuko ubutegetsi bwavuze ko bugiye gukemura icyo kibazo busuzuma uko ubutaka buteye. Handi ubundi ubutaka busuzumwa mbere yo kubaka, ariko ikigaragara kuri iri soko rya Rulindo gusuzuma ubutaka bizakorwa isoko ryaramaze gutahwa no gusenyuka. Ijisho ry'abaryankuna ryahigereye ryiboneye ko ukigera ku irembo ry'isoko ko rwiyemezamirimo wahawe kwandika kuri iri soko ndetse n'abamuhaye isoko bose basa n'abatazi Ikinyarwanda, kuko banditse ngo isoko rya Rusine bifatanye, aho bari bakwiye kwandika ngo isoko rya Rusine bitandukanye. Mwirebere ku mashusho kugira ngo mubyumve. Ibi byatumye abantu babaha urw'amenyo. Byose icyo bigaragaza nuko uwahawe isoko atari afite ubushobozi bwo kurikora, bikaba byaratumye akora amakosa y'umurengera ashobora kuzatuma isoko risenywa cyangwa rikisenya ritamaze kabiri. Inkuru irambuye murayisanga ku rubuga rwacu www.abaryankuna.com. Inkuru ya Nema Ange mugezwaho nanjye Mucyo Didier. Cyubahiro tukiri kuri iyi nkuru, ngo Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda Soraya Hakuziyaremye ku nshuro ya gatatu yongeye kwitaba inteko nshingamategeko asobanura ikibazo cy'iyubakwa ry'amasoko ane yo mu turere two ku mipaka yubatswe agahita asenyuka. Nibyo bwana Mucyo, raporo y'umugenzuzi w'imari ya Leta yo mu mwaka wa 2018 na 2019 yagaragaje ko hari umutungo wa Leta wanyerejwe mu ishyirwa mu bikorwa ry'umushinga wo kubaka amasoko mu turere twa Rubavu, Rusizi, Cyanika na Nyamasheke. Kuri ayo masoko ane yari yarubatswe, abiri muri yo yahise asenyuka. Iyo raporo ivuga ko barwiyemezamirimo bubatse amasoko ya Cyanika na Nyamasheke bagiye bakora inyigo nabi, bakoresha ibikoresho bitujuje ubuziranenge ndetse bakanakoresha abubatsi batabifitiye ubushobozi, bituma asenyuka atamaze kabiri. Buri soko ryari ryaratwaye akayabo k'amafaranga angana na miliyari 1.5 aturutse mu nkunga ya banki y'isi n'ikigega Trademark East Africa. Nta gushidikanya ubamwe muri aya mafaranga aryamye ku makoni ya bamwe mu bihugu byo hanze nk'uko umaze kubitugezaho Mucyo. Mu rwego rwo gukubitira ikinyoma hakubuye, ijisho ry'abaryankuna rizakomeza gukurikirana uko umutungo w'abanyarwanda unyerezwa no kubagezaho isesengura mu bitagenda neza.
Mu gusoza iyi nkuru tubwire abanyarwanda ko ubundi mu bipimo by'ubwubatsi bwa kinyamwuga nta nyubako yagombye gusenyuka itamaze byibuze imyaka 10, aricyo bita garanti y'imyaka 10. Iryo ni ryo terambere dukwiye kuzirikana kugeraho, kubaka inyubako zikurikije umwuga, zikomeye kandi ziramba. Urakoze cyane Cyubahiro. Reka tubagezeho urugero rumwe rw'uko agasuzuguro gakomeje kwimikwa mu buyobozi mu Rwanda. Ngo umuhuzabikorwa wa daso w'akarere ka Nyanza arakubita bamwe, akita abagore bakora muri iyo daso indaya, abaziza kwanga gufatanya nawe mu cyo yita gusarurira abayobozi, muri make kwaka ruswa. Umwe mu bagore bakorera iyo daso y'ako karere wasabye abanyamakuru ko umwirondoro we utajya hanze. Yagize ati: hari igihe bohereza umuntu ahantu bazi ko akorerwa ibyaha byinshi, harimo nka za kanyanga, ibintu nk'ibyo bashobora kubonamo inyungu, bakubwira ngo ujye ufatanya nabo muri ibyo byaha ukanga, icyo gihe uba ubaye umwanzi wabo. Niba utari kumwe nabo mu nzira zabo, bagahora bashaka kugukoresha utuntu tw'ibyaha utamenya, nko kujya agenda asebanya ngo nta muntu muzima w'umugore muri daso. Ni ikibazo kitubangamiye kuba wavuga ngo abantu bose ni indaya. Ikindi uwo muyobozi akora ni ugutungura abakora akazi k'uburinzi bw'ikigo cya daso, agasimbuka urukuta atanyuze mu marembo, yarangiza agakubita abarinzi b'ikigo kuko batamubonye yinjira nubwo nta kibazo kiba cyabaye. Nk'abaryankuna ntituzahwema kurwanya no kwamaganira igitugu nk'iki ndetse n'icya Kagame Paul wafashe igihugu akakigira akarima ke, none n'abayobozi bo hasi bakaba bumva ko bagomba gukoresha ububasha bahawe bigira karaha kajyahe. Gusuzugura, kunenga umuntu, ukubita undi muntu nk'ukubita inyamaswa nubwo nazo zitagikubitwa, ntabwo ari uburyo bwo guhana umuntu. Nk'uko dusanzwe tubikora, turashishikariza buri wese gushyira imbere ibiganiro mu gukemura ibibazo, kandi tunabibutsa ko igihe cy'ingenzi cy'ubuzima ari ugukunda bagenzi bacu nk'uko twikunda ubwacu. Niba bitadushimisha gukubitwa cyangwa kwitwa indaya, twirinde kubikorera abandi. Reka dusoze amakuru yacu dushimira itsinda rigari ry'abanyamakuru ryaduteguriye aya makuru. Mwayagejejweho nanjye Cyubahiro Amani mfatanyije na bagenzi banjye Uwera Sandra na Mucyo Didier. Mbonereho no kubashimira. Naho ubutaha.